Isingiro eyine amashaza 5 hamwe n'amagombora 30 kandi obwahati ebirikozesibwaho mu kuteza akaruru byararabikire omuri bukicweka bwanyuma ya okuceberwa bikahamibwa kubitine okubikwasiremo batandikaho bwashesha tukuza kudispatchinga election materials ezintungire mu mwabazyo 2013 zikorwa Kampala tuzitungire omugwire kandi zona tuzitungire tuzetenga Isingiro ene polling stations rushanje 17 ogu yashaba besimbire n'abantu bona hamwe nabyo kwerinda kurinda bikozese bikurungi no butaretaho bwemucero all stations bija kwa bariyo kwakira as materials bakande mwena n'umanyise bwangu as materials nzije ko twatwa bamanyise mutwe ba witnesses na observers kugira ibintu byanyu bitundiro mubwire kandi ko twabyiyaha bibayike ko kubiri bo ba agent babesimbireho baguma umwanya ogu kureba ngo ebintu ebyahamibwa tebiri mu katokozi ninga ekiri kuburaho echandetaha niza kuba muzuruzi kuba ninga witness wo mu robo kureba ko kusoza batwaza abazinisiru zajo wasininde bazinisiru mu muguriyo no kugendaje echandeta nibyo kureba ngo na protecting mu robo mpaka musabuka untezajo so eshikwiga abantu babanyabukanga nosi nimba higa moyize mutera karuru ahabere kugambwa ngo habasa kubaho kwiba karuru orokurira akaruru yahakanisa enshongezi kandi yahamyagu omukarura nikija kuterwa omumazima no buringaniza akaruru kare secure kandi ariyo go murundi tuza kwandikosa ebyo manage computers ekibenge cyo bakumanya ka the BVVK machine akaruka procedure wija uyo mutezi wa karuru oyemero kurunjo mu line rero bakuverifying bashujume impapura zawe abakozi ba electoral commission bahamya kurunji ngo uyo mutezi wa karuru bas bakora byo mu cyuma cyabo bakwereza ballot papers nazo ziri scanned ogumize mu casting akaruru kawe rero bwanyuma urujya polling station utahe makuraga gashakwa Gerard Himsibwe omuri Isingiro.